uNkulunkulu usekudala izulu nomhlaba. Masifika verse 2 kuthiwa the earth was without void and form. Ngamanye amazwi till darkness was upon the face of the deep and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Now ngifuna understand le portion again because yona ebalekile. Sinezinto esitshelwa zona nga verse 2 ezibaleke kakhulu Amos ayibhala. uMose mangabe eyibhala lento use interpret into ebhalwe uNkulunkulu, into eshiwo uNkulunkulu kuye. But mina ngifuna ukuthi understand uNkulunkulu ukuthi wayesethini kuMose. uNkulunkulu uyamtshela ukuthi uMose verse 2 now the earth was without form and void. Masethi emva lokho darkness was upon the face of the deep, right? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ukuthatha lethubaleli ngibingelele igama lami uNamsile wakadlamini bazalwane ngisindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu. Mangasu understand lento eshiwo la ukuthi there was a spirit sasemanzini. Now number 1 ifuna singene to the fact that kwakukhona uJohane umbhaphatisi ohamba ebhaphathisa abantu ngamanzi. Into ayenza uJohane nkathi ebhaphathisa abantu ngamanzi, ngenkathi ayihamba ebhaphathisa ngamanzi wayihamba ngaleli verse elalithi the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ngamanye amazwi la manzi lawa ayiwasebenzisa uyazi ukuthi the Spirit moved one day ngenkathi the earth was filled with water. Ngalelo langa the spirit esikla manzi was the Spirit of God. Ngamanye amazwi mababhaphathisa abantu intention yakhe ukuthi abantu mangabe sebone in a level ethize wayifuna ukuba cleanse ngalamanzi. Amen. Wayifuna ukuba cleanse ngalamanzi because the Spirit of God was within lamanzi. But yena njengoba eba cleanse abantu babe nezono, abantu babe nama mistakes ababewenzile, masefuna ukubabhaphathisa ngamanzi ukuze aba cleanse. Wayifuna ukukhipha lento yayenziwa yezimvu. Izimvu wavela unike umfundisi akuhlabele imvu, masemva kalokho ugezwe ngesono. But le nto kwase kuyi ritual eyenziwa njalo. Sho ukuthi ngamanye amazwi abantu babe sayenzi le nkonzo ngenhliziyo, kanti uNkulunkulu into yokuqala yenza leyo wabashiyela le nkonzo ngenhliziyo ngekathi ethu Abraham akathatha uIsaac mase yashintsha uIsaac ebeke intilo kuzana imbongolo. Shuthi ngamanye amazwi wayifuna ukukhombisa yena ukuthi lento mangabe niyenza yokuthi nihlezi nigeza izono zenu yenzeni ngenhliziyo, musona ukuyenza ngoba nakho nifuna ukubalekela lezono as to bypass for the fact that sizophinda niqhubeke nambeni yona. Shuthi kahle abantu they didn't get the message from lesesikhathi lesana kuze kube yini isikhathi sa before Christ. Shuthi abafunanga ukuthi bangene kule nkonzo yokuthi lento eniyenzayo yokuthi nihlabele izimvu for izono zenu elifanele niyenze ngenhliziyo, but abayi understandanga leya procedure ukuthi yini ayibhekene noAbraham. Shuthi kahle wayifuna sonke sibe kuyi position la khona sihlaba khona kufanele khona uthatha knife khona
uhlabe khona indodana yakho nge-knife ife. Ngenkathi efuna ukwenza lokho wayefuna ukuthi ufake inhliziyo yakho understand ukuthi isono sakho ungayenzi lento frequently uzusho ukuthi ufuna nje ukudlulisa nje isono usayophinda uqhubeke uyona. Ngenkathi eyenza leyo nto leyo sho ukuthi uNkulunkulu noqobo lwakhe wayibona leya nkonzo ukuthi abantu abangenanga kuyona. Mase uyafunda ezinkosi lithi uNkulunkulu wayesithanda. uNkulunkulu usithanda ngendlela asithanda ngayo. Mase vale ku-understand ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ethu usithanda kangakanani, uNkulunkulu yena uqobo lakhe athathe yakhe indodana asinike yona. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayesenza inkonzo yena ayifuna thina siyenze. Wathatha indodana yena akafananga no-Abraham, indodana yasuswa phambi kwakhe kwabekwa i-replacement. Yena wathatha indodana yakhe uqobo wayibeka emhlabeni ukuba yona ife. Futhi ngamanye amazwi yena yakhe inhliziyo yayingalengisho kwa-Abraham owayiqala inkonzo yokuhlaba imvu. Futhi labantu ababehlaba izimvu sebengenzi ngokulungile. Not only were they not fit ukuthi bangene ecasulweni zika-Abraham, but also izono zabo ngendlela esho ukuthi noma ngabe babehlaba leza zimvu ngoba izono zabo zayingasuswa kubona. Sho ukuthi leza zono ezayisuswa kubona ababetshe bayisusa babengasayisusi. Sho ukuthi kahle lezi izono zazisemhlabeni vele seyigcwele. Kwaze kwafika imithetho kuthiwa singakwenza ukuthi imithetho kaMose introduce yona le nto ukuthi abantu bahambe soneni umhlaba sukela ngesikhathi uAdam noEva beqoda ukona kuze kube before Christ babephila esonweni izono ngendlela ezazininga emhlabeni. uNkulunkulu wabona ukuthi ayikho indlela abangasinda ngayo, but wathatha yakhe indodana wayiletha emhlabeni wakhombisa ukuthi owakho umnikelo noma ngabe ngawuthanda kangakanani iwona ozosindisa. Mayifike mase kwathiwa nayi indodana sho ukuthi this is the lamb. Ngamanye amazwi sho ukuthi uyena yedwa umhlabelo nongabe siningi imhlatshelo siyenzekiwe, is the only umhlatshelo okuwona wodwa weqiniso. Amen. So mangabe uJohn umbhaphatisi babhabhadisa abantu ngamanzi, into ayenza ngalesa sikhathi ebhabhadisa abantu ngamanzi wayifuna lesa spirit lesisiphakathi, but ngelinye ilanga kuyajika ukuthi ukhona ozayo ozonibhabhadisa ngani ngomoya ingcwele nangomlilo. Shuthi ngamanye amazwi yena nje bebhabhadisa ngamanzi, yena njengomuntu akakwazi ukuthi akhiphe lesa spirit esifaka umuntu. Ngamanye amazwi lento ayenza waye introduce inkonzo entsha yokuthi kumele sihlanzwe thina. Akusamele manje ukuthi sihlanzwe lezi zimvu lezi ey'pigas lale kuphelela khona emhlabathini, but manje sekufanele kungene thina ukuhlanzwa kuthina. Kufanele sihlanzwe thina. Wayesebenzisa abantu babhabhadisa. Mase uJesu Kristu wayibuka le nkonzo wayithanda. uAbraham uJohn umbhaphatisi ngenkathi ebuka uJesu ethi uyena fanele abhabhadise uyena. uAbraham uJohn umbhaphatisi wayifuna ukuthi uJesu ambhabhadise ngomoya ingcwele yena. Kanti uJesu Kristu uyayibona le nkonzo yenziwa uJohn umbhaphatisi. Mhlawumbe uJohn umbhaphatisi wanye understand ukuthi indaba esebenzisa amanzi because he was told ukuthi asebenzisa amanzi by moya ingcwele. Umoya ingcwele vele wawusemanzini. Amen. But uJesu Kristu mangabe ibuka le nkonzo uyabona lento ayenzayo ukuthi ine impact, and futhi usethi ngifuna wena ubhabhadise mina. Sho ngamanye amazwi lamanzi wasebenzisayo wena uyubona amanzi ngoba wawazi waphenduka ebantwini wathi mina nginganibhabhadisa ngamanzi, but uJesu Kristu uyazi ukuthi lamanzi wasebenzisayo khona umoya ingcwele phakathi. Usethi wena bhabhadisa mina. Useyaphenduka uJohn umbhaphatisi uthi mina ngingubani ubhabhadisa wena. Ngamanye amazwi sho ukuthi uyayibona lento ephakathi emanzini, but mina ngilapho ngifuna ukuxoxela ukuthi kulamanzi khona umoya ingcwele. Lamanzi lawa abhabhadisa ngawo nawo abhabhadisa ngawo nami ngabhabhadisa ngawo khona umoya ingcwele. But nje mayibuka le nkonzo wayithanda kanjalo ke, but ekuyithandeni le nkonzo ngifuna uunderstand ukuthi lo moya ingcwele osemanzini indaba usemanzini. So mangabe sakuvesi 2 lithi umhlaba wonke wagcwela amanzi and kulamanzi kwakhona umoya ingcwele. So ukuthi mangabe thina sibhabhadiswa ngalamanzi, thina sosibhabhadiswa amanzi wasifanele sikhlenzwe ngawo. Futhi the reason lamanzi ekhona emhlabeni ingoba lamanzi lawa ayifanele ukhlenzwe umhlaba. Lo mhlaba sekwenzakaleni kuwona ukuze ukhlenzwe. Sifuna ukungena deep kuleyo nto leyo. So mina ngithe ngikhuluma into embili, isikhathi sikamoya, isikhathi sethu physical form sethu senyama.
but ngifuna namhlanje ukuxoxela ukuthi lesi sikhathi sakamoya siyafana nesikhathi sasezulwini. Amen. Ngoba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Futhi siyafana nesikhathi semhlabeni. Ukuthi thina emhlabeni ngenkathi sadlalela fruit sangena ekubeni abantu bakanyama. Shuthi ngamanye amazwi umuntu engafika kuwena ethi uAdam noEva babantu bokuqala emhlabeni bethi ukusho kanjani lokho they can bring evidence prove wrong bengenza noma yini, but aba understandanga ukuthi uAdam noEva ngenkathi babesaphila before itime fruit yasifaka kuphi kanyama sajwayela izinto zasenyameni, kanti uAdam noEva babesagcwele umoya ingcwele. Ngamanye amazwi ngisho nesikhathi ababephila kusona nje kwabantu bokuqala emhlabeni wazathi uNkulunkulu uzoba uyihlo nonyoko wabantu. Ngamanye amazwi uthi wayethi bona kwisikhathi sabo lesa sikhathi sakamoya ngendlela izinto ezasenzeka ngayo, ngendlela isikhathi sihamba ngayo, wathi nina kulesi sikhathi enihamba kusona njengamanje. Sho ukuthi thina njengabantu isikhathi thina esisibonayo saka physical form lesi sisiphilayo ilesi engithanda ukusibiza nge-slow timetable. Ngamanye amazwi yonke into eyenzeka kamoya yenzeka kuqala, ngoba kamoya izinto zimanifesta la enyameni, ngoba kamoya izinto zenzeka so fast kodwa futhi zenzeka at a normal pace. Ngamanye amazwi mangasuhambe enyangeni yohlala phansi inyanga izokuthatha ikhiphele kamoya khona i-procedure kamoya omubi futhi uzokufaka ezweni likamoya, but mayifaka ezweni kamoya umoya omubi awunayo speed esifana ne-Holy Spirit. Futhi ngamanye amazwi time has to be slowed down. That's why ama-prophecies abo bekwazi ukwenza direct kanje. But mangabe wena umzalwane you might find ukuthi khona abaprofeti fanele befunda umoya ingcwele kuqala before baprofeti. Futhi mina wabe nayo igift yokuprofeta understand abakwazi uku-interpret indlela ku-fasting ngayo kamoya ingcwele, but mangabe bese befunda umoya ingcwele bayafunda lesa speed sikamoya ingcwele mase bayakwazi uku-interpret their prophecies kamoya ingcwele. Kanti ka-evil spirit vele ayikho leya drastic pace leya. That's why usasane nkathi wayele ezulwini wahluleka ukulwa ney'ngilosi ayahamba nazo daily. Ngamanye amazwi the evil spirit ayena yamenza wangaba ngisho nephayo keeper up with iy'ngilosi ezulwini, waluza kanjalo i-war ezulwini, waphelelwa indawo ezulwini. So ngifuna namhlanje ukuthi singene deep lento yesikhathi, but ngifuna soyenza ngizongenisa kancane ukwenzakalani ngalesi sikhathi, but mina ngisala ku verse 2 ukuthi why did the earth need cleansing? The earth needed cleansing. Lithi lo mhlaba lo wangasana ivoid neform. uNkulunkulu khona into akazi kuyenza, into akazi kuyidala ngabe neform, because nezulu sazi ukuthi izulu is a stretchable heaven. Truth, God is that much of a great designer that he knows how to stretch his home ukuthi ifile up the earth. That's why earth has not heaven has no size, but the size in heaven you can only see it through the Holy Spirit. Mangasubuke the physical heaven nkulu, but mangasuhamba uyobheka iheaven ka Holy Spirit ncane, ngoba njengoba loba mncane represent ukuthi ka spirit sibakhulu kakhulu. Maka spirit ezulwini ngenkathi izulu lincane uyafanda ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu wayengokumention ukuthi ezulwini khona why nokusho uJesu Kristu sometimes ethi khona ama-mentions endlini kababa. Ngamanye amazwi isho ukuthi endlini kababa awukwazi ukuthi ufike umncane njengoba ukanje. Kamoya khona lento yasize enkulu, kodwa ngifuni njalo ungena into leyo, ngifuna ukudistract, ngifuna uhambe nami. So mangabe i-earth is in a spirit esinamanzi, shuthi the earth needed cleansing. Ngoba thina sibhabhadiswa manje ukuthi ukubhabhadiswa kokuqala kwakubhabhadiswa komhlaba, basho ukuthi konke esiyenzekile. Mangabe uzolandela mina sisaqhubeka sisafunda uzo-understand ukuthi why did the earth need cleansing. Sacela ukuyivala lapho kwamanje, but ngifuna uyilalele lento engishoyo ukuthi thina sifuna uku-understand why did the earth need cleansing, and sifuna understand lezi ikhathi keep up of the timelines zasezulwini nasesemhlabeni. Amen. Thanda ukuthatha lethuba ngibingelele igama lami nguNamsile wakwaDlamini, bazalwane ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu.